bwanyuma y'oburwire bwa coronavirus abantu bengi family nyingi amaka mengi buli omwe omuganda nagira nti buli omu warabira enjuba n'omwezi buli omwe nabayine nakuye buli omwe nareba kubonabona kweye konka bingi tubakukira kukimanya. Yes, runakurera izoba atwinaho Muzuni Scovia aine nakuyamani munonga nagira ngu okuyo musiza weye Yarwara nowe yatanche kurebera obuzibu bw'amano makage kandi taine ecyo kurisa abana be abana kwa kubafunira icyo kuriya wasibira mizi araramizi agira ati ikinde kikusigara nkiba kiri cya mukama runakurera izoba basokwana bakira bakwika office ya RDC okureka ngo basokwana batunga obuyambi omuri abo nawe izamono ndizo mwana Enaku acho muhendo Rehema kandi we akafero abazirebe niwo mwana ari mu myaka 13 kandi wakurebera batobeye abandi bari mu mberejo ondizo muziro waine akabasa kubana kwatirwayo omwe umbantu nabo basaba kubona bagenda miso no kureta obuyambi asonga zitari zimwe na zimwe kugira ngo abana base kubana bafuna icyo kuriya hamwe n'abantu abatari kweyamba abamabara n'abandi omuri abo abasokwana bareta obuyambi arimo honorable speaker Omar Katinama ashaba kandi ubwo nawe yasokuba nakwatagana n'abakansera bagenzi be bakwerezayo obuyambi kubasa kuyambira abantu aba abari omumberambe Rubirizi district ntumanya ngo niyo part of Africa konka arimo abantu abarukubi kandi batine na cyakurya bakusibira mizi bakwekoma omuyeko sanga babyama akirimo n'abantu aho kubyama kubi konka kugira ngo abinji tubantureba nguto tubatureba hano mu bizimbe bibonire tumayangura bidusikite bonire kandi ngubona n'abahinji tuburi mu ngo ayine kibanza abebembezi hamwe n'abandi ba MP mbasokwana mu rugayo mureto buyambi turebe kenguto wasakwantu yamba abantu aba ombire bwa quarantine jete COVID-19 coronavirus rekatora makuru mingi izukangunde cyo Ramazan akubana kuretaraga makuru gona ombiciwe kabitare bimwe na bimwe kandi tukureka nguto wasakwantu genda munongo miso no kumanya bingi ebikufayo omunsi zona mu district ya Rubirizi hamwe na no district zindi ekikuru subscribing liking kandi sharing tureke mutawasa kwantunga makuru mingi utakarugaho turagenda omiso ne mtuzo nazunzereze enzu so nantafunire muzigo gukora tukubaho nagufuna ninje nani ngukwa nantagufunire ngo tuguma ututyo anyina government obane basa kunyambane ekanyambe nyombeshera Kuruga yawe ebintu byo gukora twaguma hamwe kandi kurugaho just naranka mnyano wanje inenge kitoshe ngecho anyero ruhagara nkaru mwiro kuteshera abana banje abana bariya niwo mzira wabo mbura kuriya niona abana kaba kumara kufune cyo kuriya nyona nyina w'abana nimba nkozereki nimba ndiro umwensi bako nyise mu mwazo ningansibe chikopo kimwe cy'amizi omusiza akarwara ninye mukazi ninye musizo munsi kandi kubanta so wire tukubasa kubaho jande to RDC niza kujamba bamperezo biyambi kandi bampeze na nico kuriya na family yanje cyande taha no anakureba ngo abatitine bazire banje no kwiza kuronda mere kubanga witu abazire banje bakagenda tata wanje timwine niza kureba ngo mnanya ndonda hemere kubanga mbagabe mere witu tubakuteretera mere niza office ya RDC nite batuyambe abazire bitu nabo tubaroho ati abazire bitu tata wanje kafa batukinga tinkafuna gabiyambi bwemere yona kigezaho kubuza abantu banja nyoni ndebe kaje ni nyirra kandi mbere erimbi kifuna yo mutwaro mbo guguremere menate cyande tampre cyarenga mbere nitekateka nti onu president ya nagamba nakutwigura nabasa kutwigura tanke gukora nkaburizo kana gumandembiye yongerayo mbena nisaba guma kuturwanira n'abantu aba LCZ abakutusosora bagume batwikeho baturamburi nibagabe mera handi umwe bagireta bajigaruzayo kandi ngwitwe nturebe kaje musato mutakorata ati nsazire kiro muntabayine kiro kinana nugaraka yigura ati ninkwata nkaga
ana babereka batamanyi nti wano lubirizi tafuna covid tulina butu ezakosebwa muna bano bali abakedde bali bonna bagamba nti balina kyakulya naye nkwebaza kubanga mukoze bulungi era genda mu maaso twebaza mwami Honest okutuyamba ne Honest eno family y'abamugaya etukaledde kinene nnyo luli kyanga bibatu watani namba chairperson yali wamambulayizi nabyo ku platform million almost family emu twebaza ne muzeyi bamugaya tuzalira abaana abo era twebaza family y'abamugaya Honest tukwebaza nnyo we bali kuddukira abantu berubirizi we bali ddala botwongera ko abengi tubakarigireyo aba mugaya babaza kutuyerukangira tuyamba abantu baitu we bari munonga yesa twebaza ne nani wali twadde wano kilo 8 firiyo nawe tumusima kandi chair firiyo we agambye obuhunga yabuhereza ababoda bakichwamba bo babugulidde era tujja butwalayo chwa baboda ngena bayita bajje wano twawera n'obuhunga bwabwe ne twaza firiyo n'okubeera nga ddukirira mwana muto nnyo inji obo mwe ntuteekateeka kugira ngo abantu b'abanyaruguru n'abahingi konka tukureeba ngo muri abanyaruguru twinema abavuge ba boda boda twagira abakora mu saruni twagira bamwe abakora mu mabara aba bantu wabo hariho abashomesa abataraha payroll ubundi aba payroll bashashwirwe konka abandi abataraha payroll bakashashwirwe bakayira kushashurwa kwa kabiri so baba tafunira obuyambe nk'obu tine kitukuba ntugezaho kuyamba so twantushaba twena twekwatere mu tubayambe mwebale abandi kuba kansara baratandi kuinga kurungi bashoze byo kurya yeri nabandi baza kubegeraho tubingire kimwe Enjara muri rubirizi nangwa ne kiro ntungire kitekateko ngo bakansara batwekoreme cooperative committee tutandike okuguze bitoke hamwe mugurize hamwe yes tukorere hamwe yo tubone koreka abantu gukora hamwe gukora abantu baza kugenda mu miji mbona nitero muranga ngwe kikozerwa ba RC 5 councillors twina RC 3 councillors na RC 2 councillors nabo bekoremo umurimo turunda abantu beitu abaratera karunye ncyaka amazima ba councillors 05 tubari kutunga mshara kureka batunga kasente kuba kweta allowance babiziro mu nkiko cyokane nkiko ezo government ekazemereza nkiko za council za sectoral committees government ekazemereza ahabo buriro bwa covid mwene ba councillors kuba rugira ahabyo kwijo mu nkiko bazo mukabaza kuhinga kandi kurugero mirimo y'ibakoromuka omukuhinga bagira ngo nitwereka twerezeyo kace akutwine abantu barubirizi babase kora ki babase kufune cyo kuri mbeno bayikoramo umurimo twashoroza ibitoke biri kwingana igana 50 na n'obushaho butano bwo buhunga ebitwa kwa sara diseri izoba kugira ngo abihereze abanyarubirizi babase kuriya abo kuba no bakuteka mu ntebe z'esitorumu bangi bakoze batwalina kyakulya nembe bazannyo nsaba omutima gwe mwakoze nga ba councillors n'abakozi ba government nabo balowoozeeko kasara tunako bafuna bekati kasara tunwe kati kasarale batuko nabo badize ku bantu berubirizi nga mwe bumukoze tweyanziza nnyo tweyanzeege era spe tugenda consideringa nnyo abasomesa mu mbeere fanna mweti abasomesa baffe bangi bakosebwa ddala bali mu masomero ga private n'abali mu government nenga they are not on payroll tbalina kyakulya this time we have to consider that group chair mwabali nnyo speaker webalire ddala Harriet Nakamya uri RDC wa Rubirizi kandi arukura akaciko ka task force mu district ya Rubirizi hamwe no kuteka intekateka kugira ngo abantu basokwana bagenda mu miso no kuhayo barebe ngo barebera abantu abigambo by'abantu mabasokwana mu buhura kandi yagezo kusima family y'abamugaya okusinga munonga omukuru Honest yasokwana yereza obutumwa akubereza Thomas Nema okureka ngo yasokwana abureta aha hamwe na omusigazi embura karezo obakweta firiyo nawe obutumwa abwirize niko ras okureka ngo basokwana bagenda mu miso no kuyambira ababoda boda abacwamba basokwana batunga echo kuri yakuba emirimo ezo abantu bano bakucasingira kukosa na n'abataxi hamwe na n'abaticha abo abatari amusara gwa government
chairperson ebyagamba osokwana bulikereza ogungo mugaso gwa Rubirizi News Center kandi ugo mugaso gutwara tinteka ugo mukutugwitu gwa YouTube ubasokwana hura maraka hamwe na no kubana ureba ebisani kutari kugira ngo tusoza amakuru mabi first hand information mu Rubirizi News Center takarugaho ndicho Ramazani hugume no businje kandi kuretera amakuru mingi.